Dobar dan, drage moje dame i svi ostali koji se tako osjećate. Danas ćemo vam predstaviti nešto sasvim novo, jer bi bilo totalno glupo da vam predstavljamo nešto sasvim staro. Koliko vas je samo puta partner prevario sa najboljom drugaricom? Pretukao za godišnjicu pred prijateljima? Promijenio kanal? Baš kad je Fernanda trebala da dobije zasluženo za sva zlodela koje je počinila u prethodnih pola godina na TV-u. Sjetite se samo koliko ste puta plakali jer vas svekrva mrzi, zato što ste unesrećili njenog sina jedinca, pa nije ni čudo što vas vara. I na kraju svega biste otišli u poljski WC, tiho jecali i kukali, nemajući kome da se izjavite. Ali mi imamo za vas ventil kakav ste od uvek čekali. Prijatelj koji je uvek tu uz vas, spreman da sasluša svaki vaš problem i da vas u potpunosti razume. Ako je pas najbolji čovečiji prijatelj, ovo je definitivno najbolji prijatelj žena. Apsolutni hit među stanarkama sigurnih kuća širom Srbije. Uz naš proizvod, vaš život će dobiti novi smisao. Moći ćete konačno da plačete srećno do kraja života. Nećete ga naći ni u bolje snabdevenim mesarama. Portable rame za plakanje. Bilo kad, bilo gde. Zamislite da vozite pustinjom. Sami. Pukne vam guma. Padne mrak. Oko kola krenu da se skupljuju hijene, kojoti. Razna živina. A vi nemate kome da se izjavate. Vrištite kao žena. Što najverovatnije jest. Čupate sebi to malo neotpale kose. Ali uzalud, kosa je prekratka i previše retka, tako da vas niko ne čuje. I taman kad pomislite da je došao kraj i da ne postoji izlaz, uzmete lepo naše rame za plakanje i otpakujete ga i udri. Isplačite se tu u pustinji taj posljednji put. Jednom za svagda. Osjetit ćete trenutno olakšanje. Naravno, mi preporučujemo konzumaciju velike količine vode, kako ne biste dehidrirali kad dođu svi ti vukovi i kojoti. Neka vam sve komšinice zavide. Neka vas konačno mrze sa pravim razlogom. Plačite njima u inat. Pokažite im svoje novo rame, svoj novi oslonac u životu. Dolazi u 3 veličine, za devojke dry, za žene super dry i za udate žene extra dry. Pridružite se hiljadama žena koje već plaču sa stilom. Budite deo revolucije. Uz doplatu možete dobiti i brojač koji će vam u svakom trenutku reći koliko ste puta plakali, prosečno trajanje plača, najbrži plač, najglasniji plač, plač sa najboljim razlogom i razne druge korisne informacije. I to nije sve. Da bismo uneli malo takmičarskog duha u sve ovo, omogućili smo vam upload rezultata na internet i borbu sa drugim plačljivim ženama širom sveta. Budite mis plačljivica univerzuma. Prva nagrada, poseta zidu plača za 2 osobe. Uštede su ogromne. Cena simbolična. Sve pare koje ste davali za slatkišće, alkohol, travu, lekove za smirenje, sada možete čuvati za još crnje dane. Ukoliko pozovete u sljedećih pola sata, dobit ćete uz naše rame i ovaj predivni rukav za brisanje nosa, tako da možete bezbrižno da slinite i plačete kako ste od uvek i maštali. A da ne isprskate vašu umiljenu večernju haljinu. Rukav posjeduje i poseban kolektor za so iz suza. Prestanite konačno da kupujete so, reciklirajte suze. Ukoliko niste zadovoljni našim proizvodom, ne brigajte. Možete ga totalno besplatno vratiti u roku od pola sata. Ali onda ćete imati još 2 razloga da plačete, ostaćete i bez para i bez ramena, pošto pare ne vraćamo. Nismo mi socijalna ustanova, mi smo ozbiljna firma.
kupite odmah naše portabla rame za plakanje. A sada vesti iz ekonomije. Vlada Srbije je oformila petočlane odrede rovokopača i na taj način otvorila nova radna mesta u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. Njihov zadatak je da po potrebi dolaze do krajnjih korisnika i produbljuju rupu. Taman kad pomislite da više nemate kud, da ne može biti gore, da ste došli do samog dna, oni će doći i produbit će vam to isto dno, kako biste znali da ipak imate razloga da budete srećni, jer još niste potpuno potonuli. Ipak, dakle, neko misli na vas. Doviđenja, prijatno.